Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili ye-Radio Inkezo. Mina-ke ngumfezeko uNtuthu Ngwakhumalo, ila sibona amagumede. Mawukuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi ingane zakwethu, uzophinde ngicela wenze sure ukuthi subscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike, kanjalo futhi-ke nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu-ke, yazi ngithe nje ngizingenele laphana emasemeni akithi, ngithi laphana ngiyozihlakulela laphana, ngase ngibona nganansi i-message laphana-ke ebivela kwezinye izinhlangano laphana zaseNingizimu Afrika laphana-ke zepolitiki ezichaza kabanzi laphana ngolimi lwesiNgisi. Le message yengane zakwethu ibibhalwe ukuthi-ke, don't vote for Action SA, they are partner with the DA MPC. A vote for Action SA is a vote for DA. We need new leaders now. Vote Rise Mzansi. Wasethi option wasethi stop laphana. Ingane zakwethu ibibhalwe kanjalo-ke le message isho khona ukuthi singayivoteli i-Action SA, asivotele i-Rise Mzansi, because ivoti esilinika i-Action SA ivoti elibhekwe ngqo kwi-DA laphana. Kangazwe ingane zakwethu-ke ukuthi umkhankaso onjani lona-ke laphana mangabe ukhankasa uzositshela ukuthi liphi iqembu okungamele silivotele laphana-ke. Angazi mhlawumbe kuthini mhlawumbe kwakho ukuphawula, ake sivele ku-comment section ngane zakwethu ungitshela ukuthi mhlawumbe luthini lwakho uvo ngalolo daba. Mina ngane zakwethu kwamanje ngifuna ukuzwa ngawo ukuthi mhlawumbe kuthini kwakho ukuphawula. Mhlawumbe-ke wena kuphi ozokuvotela laphana, uzovotela yona i-Rise Mzansi kwenye mhlawumbe nawe usuyalazi iqembu ozolivotela. Hlala ne-comment section wey'ngane zakwethu-ke ungitshela ukuthi mhlawumbe luthini lwakho uvo ngalolu daba. Siyazi ukuthi ukhetho lungoLwesithathu mhla ka-29 okwamanje saqhubeka inhlelo ezokhetho laphana-ke ezikhethelekile ezabantu laphana-ke akuthinta abantu abakhubazekile, abantu asebebadala abakubhaliselile-ke ukuthi bakwazi ukuthi bovotele ezindaweni abahlala kuzona okanye abasebenzela kuzona. Wena mhlawumbe luthini lwakho uvo, asihlala ne-comment section ungitshela ukuthi wena luthini lwakho uvo ngalolu daba. Mina ngazakuthi ngilasiboni sengiphuma kanjena, kodwa-ke yabuya kwividiyo elandelayo kwakho ukusubscribe nibe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu.